استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین مهیجان هر دری دم باش نهادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر سسیه فرمو سنوچا نیچروان بارزانی سرک وزیر کردستان دلخوشی خواه بنویساندنا دستور کنوش بو سوریه نشان دا و گوت بود ویدی کریزا سوریه به آشتیانه وانه چاره سر کرن فرمانده لوایه که لشکر روش دبیجک و وگره لشکر روش بو روژاوای کردستان یک جپرسن هری گرنگه و پیویسته وگرن بشار امین دبیجک و امادکاری جبو جوینک و درویش و خوندن جیره کر نهاتبو نکرن دم باش دوباره سلاف سرک وزیر کردستان دلخوشی خواه بنویساندنا دستور کنوش بو سوریه نشان دا گوت و کریزا سوریه به آشتیانه وره چاره سر کرن دی چارچوبه کنگره کی روزنامه‌وانی هفدش ده لگل هایکو ماس وزیر دروی آلمانیای نیچروان بارزانی سرک وزیر کردستان راگهاند کنویساندنا دستور کنوش بو سوریه به سرپرشتیانه توین یگرتی جه دلخوشیه هروها سرک وزیر کردستان گوت کو پیوسته کریزا سوریه به آشتیانه وره چاره سر کرن و هیوی کر کو آرامی و اولهی و آشتی وگره سوریه فرمانده لوایه یک یا لشکر روش دبیجه وگره لشکر روش بو روژاوای کردستان یک جی پرسین هری گرنگه و پیوسته وگرن بدل بندی فرماندار لشکر روش راگهاند کو لشکر روش لاو رولین روژاوای کردستان نه و دخوازن بروانی دبر روژاوای کردستان دبکن و نابه تو هیزک لپیشیا وگره لشکر روش راوستا و ایرو یا جی سبا دوی لشکر روش وگرن روژاوای کردستانی بندی گوچی کو لشکر روش جبو پاراسنا روژاوای کردستان هاتیه دامازراندن و چند دمکی ده فرمانا وگره به لشکر روش وره کرن او آمادنا وگرن بو هر جهه کی دیل دوانکا تایبت ده جبور باز بشار امین اندامه پورید برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند جویناک و حمید حاج درویش سکرتیر پارتیا دموکراتا پیشورو کرد سوریه و خواندن جیره کر تو آماده کاری جیره نهاد بونه کرن و درخستنا جوینه تو انجام جیره ند بون اگر هبو بهتر آلوزی و نخوشی دناو آلین کردی ده درست ببن جبو دعوة مع مستر حميد أو بانقاوي موان دجارة هفددي وك مجلس وحزباوان وهبوناوي بحضوراوي ومن باش قفتو قول سركر ودانستندن مغل سركر نرين أحمد بشتن فقريان جمها بالي أخوات نرين أحمد يكجي عجلة كدي يعني تمهيد جيرتين كدي ضد بيدا جو مدعوين هي وبيدا ممكن استفزازي تشيك وممكن نهي الاجتماع بنجح وقتها أمرونين واجتماع بنجح أو باش بس أمرونين واجتماعنا نجح أمرنا نجدر يعني اللي جمع أنه جفات نمدروس وحتى تالي ترتيب جير خشك شي نبوبو احتمالا حتى عم نقال بيانك مشترك جدر كفن ممكن نتيجة فشل وبالتالي أمرنا نجدر الجمع بديل إيه أنجمنا ما بديل أو أم جملتي خور أم كاركي أنه هجر أم بحاولين دريه خور وك أم دزان دريا دي تنين دولتين مثلا حتى امريكان روسات درياه غيمر بحاولين نلقى انه درباسبون شي نبه ضد في حال قلابودش درباسبون بيجي يعني امريكان نهيلن او دولين مازن نهيلن كبيرا كيق العفرين درباسبون سيل جما امام بيجن يعني على الاقل باملتي خوكن بيجي بقرن درنكفن وقع عفرين الخوانكن باز ندن مدرسن او تشتي كونجيت ترسن قلكي وقع عفرين نبوي رنقية دي دريها يعني مقاربا نشاطك كارك داملت ياخذ بقدم یکیتیا گشتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه راگهان کو اوه ایرو پیشوازی جنازه نویسکار کرد سیامند ابراهیم لدرگاه پیشابور سیمال کای سنوری بکاو لگورستان قدور بکیا لقامشلو بخاک بسپیره دو خوندنه که ده یکیتیا گشتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه کوشبار کرنا نویسکار و روزنامه‌وان کرد سیامند ابراهیم بخمگینی راگهان و داخواز لملت کرد کر کو بشداری د مراسمین پیشوازی ابراهیم ده بکن کو لگوری و خوندنه دمجمیر ده سبها ایرو بو و بریاره لگورستان قدور بک یا قامشلو دمجمیر سسه بخاک و رسپارتن هروهای کتیان ویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه گوجی کو اوه پیشوازی میوانان بو بهیداریان ویسکار کرد سیامند ابراهیم ده هر دو روزن پنجشنبه بو اینه لافیسا کتیه یا لقامشلو دمجمیر ده سبه تا بکا لألمانيا يجي لأوفيسا كوملايا هيلين يا لأيسنه
ڕۆژا یەکشەما بێ ji demjimêr 12 Nîvro ta 8 Êvarê behîdariyê dêwere bikirin. Wezareta Derveya Amerîka helwêsta Amerîka li egera encamdana operasyona leşkerî li ser rojhilatê Çemê Feratê ji aliyê Tirkiye ve ragihan û got ku Amerîka pabenda bi berdewamiya hemahengiyê gel Tirkiye eger metirsî ser asayişa Tirkiye hebe. Cêgirî gotobêjê Wîzareta Derveya Amerîkî dibêje ku Amerîka û Tirkiye li ser pirsên peywendiya wan bi aştiya Tirkiye û Bakurê Sûriyê ve hene. Di hemahengî de ne Washington û Enqere wê di hemahengiyê de berdewam be. Robert Baradino cêgirî gotobêjê Wîzareta Derveya Amerîkî li Washington helwêsta Amerîka li egera encamdana operasyona leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê jî ji aliyê Tirkiye ve ragihand û got Amerîka pabend e bi berdewamiya hemahengî li gel Tirkiye eger metirsî li ser asayişa Tirkiye hebe. Cêgirî gotobêjê Wîzareta Derveya Amerîkî got jî ku li ser pirsên Sûriyê hemahengî navbera Amerîka û Tirkiye de heye û bi taybetî pirsên ku bandora wan li ser asayişa Tirkiye û Bakurê Sûriyê heye. Dubara Baradîno tekez kir ku hebûna hêzên Amerîka li Rojhilatê Çemê Feratê ji bo ji navbirina Daişê û hêzên Amerîkî pêşveçûnekî berçav tomar kirine. Dêhîna erkê Amerîka wê navçeyê bi dawî nehatiye. Cêgerî gotobêjê Wîzareta Derveya Amerîkî eşkere kir ku Donald Trump Serokê Amerîka û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dirêya peywendiya telîfonî ve ew pirs gotobêj kirine û tekez li ser berdewamiya pabendbûna bi berdewamiya hemahengî kirine da ku rûbirûyê her metirsiyekî li navçeyê bibin. Derbarê peywendiyên Hesedê û Amerîka Robert Baradîno ragihand ku Hesede hevpeymaniya Amerîkan e di şerê Daişê de û Hesede weke her hêzekî grûpên çekdar li Sûriyê. Wezîrê Derveya Hikûmeta Beşar el-Esed Welîd el-Muallim derbarê pirsa Kurdî li Kurdistana Sûriyê careke din helwêsta hikûmeta rejima Esed tekez kir û got ew razî nabin çi keyanekî Kurdî li Bakurê Rojhilatê Sûriyê ava bibe. Welîd el-Muallim em razî nabin çi keyanekî Kurdî li Bakurê Rojhilatê welat ava bibe. Wezîrê Derveyê Sûrî Welîd el-Muallim roja 17/12/2018 helwêsta Dîmeşqê derbarê keyanekî Kurdî li Sûriyê carekî din nû kir û got kes di Sûriyê de razî nabe behsa keyanê serbexwe yan jê çi federalî be çi awayekî. Her wesa Muallim di dema hevdîtina wî bi mamosta û xwendekarên zanîngeha Dîmeşqê re got çi alternatîv jê vegera welat re nîne û hemêza welat ji bo her Sûriyekî vegerê û biryara dewletê ew ê vegera serweriya dewletê li ser her bostekî xaka Komara Erebiya Sûrî. Muallim da zanîn ku Sûriyên Kurd beşekin ji nesîcê Sûrî bi tevahiya û tekez kir ku hikûmet her dem amade ye bi diyaloga bi Kurdan re bike derbarê tişta ku berjewendiya welat debe û Muallim hişyarî da Kurda da ku bi xewn û xeyalên Amerîka nexapin û bawer nekin dê Amerîka rewşekî taybet û serbexwe ji wan re di Sûriyê de ava bike. Wezîrê Derveyê Sûriyê her wiha got azadkirina Idlibê ji rêxistina tîrorî ji armancên pêşeyî yê hikûmeta Sûriyê û Dîmeşqê bi hemahengî bi Moskow re bi awayekî berdewam. Hevdemê wê yekê Wezîrê Derveyê Sûriyê Welîd el-Muallim serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û rêxistinên terorê ang û grûpên çekdar yên artêşa azad li Idlibê tometbar kirin ku pabend bin bi rêkeftina Sûdçî û derbarê Idlibê nabin. Muallim ragihand ku serkirdayetiya Sûriyê diyaloga siyasî baştirîn çareserî dibîne ji rewşa Idlibê re eger wê Idlib jî ji tîrorê rizgar bike û diyar kir ku rejîma Sûriyê rij de li ser rizgarkirina hemû xaka Sûriyê ji tîrorê. Şopînerên rêbaz bultena me demjimêr sê bi dawî hat ta bulteneke dî her şad û bextewar bin.